asomo ego acha basoyo ko kumubondo konyara kende egere mwene ninja ko banyura sa mashabiki na basani ya na barali bonsi. Alright, mwanchu marigari Winka TV ni content ko gandi asebire biga asamatani wakondoka umochi kuronya mora twikirega sensemu ya ichuni nyagitari ya ichuni chori Catholic ichuni tutokora uyu minto umonyangero tutoite na aruare torumo rwaire tutokora na kihari ya yere atona kimbokonyiki ara nyore gosoyo mbokonyiki turamwe itwe kuna amashabiki yae amona abantu bali babeire bagotegerera ogotoro kwae karibu tugendamu tubora nyagitari tona ki hali ya yere asante. Kalera mamu mwabo bobo tukobugima umwana kalera mamu mwaba mabera ye tutakumanya na Swanky yengel mane na kio gestation ya mwana sante zo kubura kirabu ekiara na tamita kwa wali jinsi amaje kusimate ani so nektari yawa ono kana wali nenda na kwa mayoga lakini nenda kusidi chenche tukoroka natia watu wajaka choma kuchichi wachumi kunyundi ngoja ngomba kutira ngodi kiasa sio ya jamaa ucho changinga ngolera ngorochi haro wali sana bali kitendo na watu walinya tengo cha awasanga abantu bari yoza samukimu iguru sosira masabara koinera ole n'umuntu wanakoro namwe getiya sani kana bene temia akanya nairo binga record yesani ngacha kinjiji kubwe nyoye kabwana record ngoji mikaka na uraza kunyunda konyara kwanyera bisi okenu bongo na indele ono ego ikira agatuma mu kwane ono matuka yinzo na bibina ego mujao chenji kurobozo ngo chenji te agatuma sami yosa agatuma usani ya bakaka acha karanga stetiki ngore ole nde ro cha krijere iga akatabano ndo wanje ukirasiki atote matukwirinya kante ya basani bana okoni andara mu basani bana yoro kaja kunzundikira awa konya wandi uru weka nam kongo ro wacha koranya kitoko nyama yo nyatari ya ichuni palis ono nari ke koror kende munya kitari ndo ke jenye chubucha ina tere tembe to jori maris kuch kanyore nda pa nari re amkoroka chimbo chikangena ndar me pona ndiga chiar depi akate manu tere muzani na tere tengero imbuate gari ngore ke gari mafuta mbaira sumuye na kartaki arwal ritu akoro bakonde tandaro chikendi agungi yango biko majora isindani ngwa majora ngabiko yemeki kachaga bono gori ngiki anayi abanyagitari baba ichuni n'abanyagitari bari very fast asoko nyumuntu no bachitega sokwango kwa kuna kundigere ngaki ori state kyore okare kiri kogora kake ono nte bimwe muri yo ayagende tukutumeka uika asumura nyumuri yo bako ogoroke koyemiya mona okwisi. All right. Maybe inkiba hotel kingime channel maybe murere kibo wako bikire state yiga maybe nyabanya ndaga hotel negandra kwa nabro abanyitari baronde binyaya uruhire tudatora bien hotel binyaya ganda biragite ono yene injana nje kamanya kitari akwani uwa appreciate okay yeah
bagenda takusulika ali nali kwa nyuru mwekiara no muntu mnajitawala njeta mashabiki njeta wasani wangalize mujonzi ndo nakio ndio kuna ngoro yae bagenda tukuna swasi grupu onsiregere twaje kitarwa nyinjira bakonganyo Igo no what specific group yo changirwa kende igo nyoyo. Yeah. In case maybe as baliba kuligate na kuwategera roniga. A group ina keko access wika is it as maybe na waso group ni WhatsApp I think eh? Yeah. We ka se group WhatsApp was sinjira nere ya bago so na ande wali tariko nya WhatsApp no bada pata wati simchiri jinene bago zo te bayani kile kinanyore ndo oligere koromumbo aso group tiga basani bagenda tuna kuligere naki ngogoroka ndo gaya Igo a number yo was group maybe ne yao specifically. Number ne ya. Ya unaweza kugera so as a group. Yeah. Okay. Sawa. Maybe okay, kena mbara wotebi irenga chitakire mailbag. Mwatenya kitali na kero kurwali kubango. Abakorana na gamba bwata na ndiri chikuliko. Kuri limu rwere kirachire fast. Amashukulika baga nakiriga. All right. Yeah. Okay, ntobe to kutaja. Maybe a number wore nane maybe. Number yani yesimi. Yere 07 27 36 14 78. Pasani wana bali jinse mo jisiko. Onzi imba jete nande aswa kora ningia. Aso konya wana musiki wa gusi. Mbali kuli hiri mu na kiacha. Okay. Kewa konya bara khani ku mu bwe buraba. Ba mutebya wana tobeke ngea. Nanje naro ya tianira mu byamo. Kone den kero na bwenire. Nko na tenenire pasani wana mu jinse mo jangu. Nimbar waseliengero. Tebanga byama abarani baitu abasani bali mbazi kisi efe mu bonsi mbatebinga byama. Yiko kwenda kugenda mbatebi byo kwabo. Nande nakibako konyana. Mano karisiko manyana risi ko konyenda wewe. Batebe tamani byama na sobuka. Enda watebi ya sabulu bagende kyasire kechiga. Batukiri amasabo. Ikiara chile kichi ke bwato bokon. Mane no le ke buju saba aboko bwa tambansi. Ngo babo liga kyanda wa sisba kanye tusabirana. Kiara minus ya sawa ngatei. Yosi na yosi binya kana witira siya mama. Kana bara gani ko takonyo ri usibwete ko takonya. Abakubika se namba yae. Yuri 07 27 36 14 78. Somebody take a look at group of James. Right. Sana by the Ragira, Nasati Ako Wene, or Gatro Silchinger, to a miss living to be out. Egitaba don't go kuno. Naja ya dijisani. Inje mbebu jenanya kuhunda iyo mubweli timuna bantu bande. Tulinde iyo bambwelira kana sauti yo hotel. Mimi naimba hata kutuza inata na tunsire. Narangiria wana musiki baja wisaranza. Pancho muligereri adentete kwe chaki chikate mbema sincho kwa bwatire story ya Ragira onero moteli woro bongo bagusi ndira munyagitari yo kumudumia usoko moko kumwamaliyo na take care of ndete turakwanira mangana batatu tumaina na ke progress ya yere na ki agende tokowena na ande na ki turanyoro bokonyi osina kiara na ki turanyoro na ki turamwamo konyi waito inde agende kokonya munyangero kupranere James Ragira. Right. Maybe as wangu indi apete admitted as Nectaria. Ragira tego mama. She's esa ya maneno slomo kwa. Esa ya maneno so. Arenge same conscious. Same conscious means umuntu terikunyara kwenya be permanent. Yes. Na wate na antawangi. Oninga gesto twabate umuntu arwari. Yes. Reiteration ya gitari. Lakini ndio kwa mwate twaro tukwamba ekero kwa nyoro mwiri ya gitari. Yes. Ntige tanganyo kara no para fast aid. So ndio kwa fast aid ya story after like 30 minutes umunekari umurari Ragira nabo gitara. Yes. Tukamruhusa si emergency tukatoka hapo hata ntabangi tukamwiri private wing. All right. Lakini asaba kuna nacha mambi wikira wana kando chimbi yake. All right. Ase
ebintu biri twakorire stroke nabwate chronic ulcers. Chronic ulcers. Chiamu chandila senda haizeni yake mengi na watu wengi kuruka septic arthritis. Iye kora kuruma sama kama asi pimu jitoa kore wekera wano iga inare shida kwa tananda kora bunatanya kora sukari ya NCRE. Tiga wano wekera wano iga sukari ya katwa kora mam ere within normal range. Alright. Wano gambi hali wane tuya seni kumushugulikira maybe okoba na ruwarite na ndo kora kega na tebana ratuwe tamani waye kenyeji wantu kama taite tura mutiriti na yane gitari tore chicha yano nyama tukatano tokana kia Kenya. Alright. Na maybe kumanya iga tumanya na nirenga maybe igetanda as you said is a special room ni room wale repi. So how much do you charge per day? Per day we get to charge. Private wing we are not very expensive. We charge only 800. That's 800 shillings. But now the other thing comes, we have doctors around. Yes. It takes 500 every day. We have for nursing services. It takes 500 every day. We have treatment. Treatment I cannot specify, but it depends which drugs the patient is getting. Right. Because when we have a drug which can cost even more. But as for now, the drugs he is on, that very costly in average range. Alright. But I cannot calculate because the cash is not here with me. Alright. So you have said that's like 1,800 a day. Per day is like 2,000. It's like average. averagely 2,000. Okay. Now maybe for how long do you think our brother will be here? I cannot specific classify how long. Here, the patient is the one who can discharge his own order. Whereby you can come in the morning hours, you do a ward round, whether the patient is improving or not improving. When the patient has not improved, obviously we will continue with the management. Oh yes. But if the patient will come in the morning and you get the patient is stable, doing everything in his own, you can discharge the patient, depending on the condition in that morning. Okay. Thank you. Yeah. Oh yes. Nari ngotera asaba mintu bali batutegereta Wane chinguru wake? nari ngotera asaba mintu bali batutegereta bonaiga oyo mintu ragira ntumubegete ward ere separate ni chikoti chinde nande ekodi express cha ya frechiria kartu wake chikoba 800 litukerimo lakini gatukuka ni bintu bindi byo speed per day kera litukerimo chiza 24 na vera kumboko boli kwa yaso muisike kwaletire mechando kumboko boli kwa yaso muisike kwaletire mechando agaita bono mwana malaika nyasaye agaita bono mwana malaika nyasaye mwaneke ngwerere tamanyeti kende yonsi mwaneke ngwerere tamanyeti kende yonsi abantu bali baramusaraba gakibakarira abantu bali baramusaraba gakibakarira abakungu n'abasaja agituka magoko abakungu n'abasaja agituka magoko mabirayi